Ko te pakapaka o te whenua te hua o te ahi I mumura ake rā e toru rā ki muri I ngā ngahere paina o hōreke I te tonga o hokianga whakapau karakia I te tai tokerau. Me te aha ko te pātai e rere ana I tēnei wānei, nā wai I tahu. Ahakoa ko te munamuna auwahi anake kei te toe. Hunuhunu Māori kāna te hora o te whenua, engari kei te kite atonu te hiakai o ngā punarehu ki te mura mai anō. The wind has picked up again, but you know the guys are back with the helicopters. You know they've been away working somewhere else during yesterday and stuff, but now they're back, so they've seen something that I don't see. Ahakoa kei te rere tonu nā pā ki te wai ki te whakamākūkū hare I te whenua, e kore e tae ai te whakamākūkū ake I nā kōrero, mo te kōpura mai o te ahi. Ko nā kōrero kua tae mai kia te karere, nā tētahi rōpū e mahi ana I raro I te kaupapa whakawhiwhi mahi a te kāwanatanga, ki te whakawātea mō hauhau, mō te ara pahikara. We have conducted an extensive origin and cause investigation. We believe we have a very good understanding of where the fire started. We understand how the fire started, and we believe that we understand who started the fire. But other than that, that investigation is ongoing, so I wouldn't like to comment any further. He hāpori noho tata, he hāpori hoki e ngā kau nui ana, ki te hiki I te āhua angitu ki konei, I nā kāhore he kōrero I tu atu I tērā. Something got out of hand, but for sure, I don't know. I tēnei wā neke atu I te toru rau whā, te kau heke te akua kainga E te mura o te ahi. Ko te utu I tēnei wā, tīmata mai I te 500 mano ki te kotahi miriona. Cautiously optimistic that we're on top of it. We're very, very conscious of the weather conditions at the moment, and if things pick up this afternoon, it may change our game plan. Hoi anō mo te whānau pōmare, ko tēnei ho hēteri anō I waenga I te whānau. Hei āwhinai te rawhakaro neke ati I te kotahi rau nā kai patuahi ka noho tonu ki roto I tēnei takiwā, kia weto Mārika, te ahi. Tēnei mola niu, te karere.